Ja sam Hana Biševac, dolazim iz Novog Pazara i učestvovala sam na osnovnoj školi, četvrta osnovna škola za ljudska prava, koja se održavala krajem avgusta i početkom septembra. Prvenstveno naučila sam mnogo toga o predrasudama i stereotipima, a to su stvari koje mi svi posjedujemo. Svi imamo neke predrasude i stereotipe. Predrasude koje sam ja najviše imala su bile predrasude o pripadnicima LGBT populacije, dok sam na školama imala priliku da upoznam mnogo ljudi koji imaju drugačije seksualne orijentacije nego što sam ja navikla, jer ja dolazim iz neke malo konzervativnije sredine. Također smo naučili mnogo o ratovima 90-ih godina i o raspadu Jugoslavije, o čemu se inače u našim školama i u sredinama u kojima odrastamo ne govori toliko. Stvari o ratnim zločinima, o genocidu, filmovi koje smo mi gledali, prvenstveno na naprednoj školi, filmove o ratovima 90-ih godina i kakve su se užasne i strašne stvari dešavale, stvari koje danas niko ne pominje. Mi živimo jedni sa drugima, bukvalno smo komšije, ali nekako imamo taj neki strah jedni od drugih u pogledu straha od različitog.